Nizan zan lai khan India chuan Pakistana firfiak te chang leta a. India sipai te chu thlona ne nan che a. Pakistan ram chung ba ka Pakistan nop Kashmira mun kwa lai arwalin an be a. India lam soidanin firfiak mi som sari velin nunan chanani. Khoi lai ngen be a. Ingral thuam tengen man ti tenen. Zawkin i bihchiang te ang. Beihpuithlak mi nga hian Sindoor tian vo a. Tuna chuan India in a chang leta ati ve tak theito sarkar thu chuakin a tarlandanin nizan zan lai vela khan Indian Air Force thlona te chu Pakistan ram chunga le Pakistan nop Kashmira te hian an che a arwalin mun kwa velan beya firfiak zinga nunna chana nom nuala an beite hi India ta na noksak tak te in khwarna mun tele an mun poimo te ne ya India chuan buaina tipun nun lo zongin pahalgam beina chu kan chang leta e tuna kanchet na hian Pakistan sipai te mun ma pakhat ma kan bitum lowa hei hian rampahni in kar boruak tipun lun kan du lo zia atilang chiang hleni tina soi tuna anchet na tamber hi Pakistan of Kashmir ania Kashmir hi me pakan muang hi ani to lemlo alai deuh thowa India le Pakistan of Chin na in thena Asir lama China chuan aksai Chin anti kha aron lua vele boka India me blue lama par hluai hi kan ram Chin ani e tia kan chalna ani deuh ber to atak takai ro chuan alu hi azum viau to tinani chu tunan bitum te hi firfiak pol thrang JEM LET HM le dangte ania an vai deuh tho hian India sipai le an intelligence ISI te puina andong thrina sipai chakna manga puina pialama training an pe a sumle pa yatranga bungrongai tua sakte thlengin an tho sak thrin India lam chuan an chala an training na mun te phei chu Pakistan sipai hruai tu te poin an tlo ol lowani heng firfiak te hi India ram chunga an ron chet lo le Kashmir vela hian mingdang in voin an mani thlop tu helpol ran an din thrina chungte chu resistance front ti te Kashmir Tiger le adang te ania khovel mit muwa firfia kang nilo helanga mu ani theina tura in thupna le thiam chanan tumna man ruwa mai ani thungani firfiak te hian Pakistan huam chunga hian training na mun te poi khoi tura che chuak tur te omna launchpad anti te anbun thluah maya in thupna tan le ven himna thila Pakistan sipai te in khwarna bul hnaya te healthcare ti bor vela te anom thrinani firfiak te hian in biak pona lama sipai te manro man thin ang an mang theya hewang hian India tan po hriat harsa khopin aru kin anin be theya firfiak a chetura ruwa manna le tho hona tur in hlan chon konga chuan atangkai hle ome manro changkang tak manga anin thuam thei chuan Pakistan ram chunga tangin India an mani thlop tu te puya India huatna thedar chu thilharani lem lowang ti hria thei bokome hengan hun pui tuna India sipai ten an beitak te hi firfiak te hian in kulna tanan manga abikin thile hliam an tamna nia chal Bahawalpurami phei hi chu LET le JEM an roi tu lok tak te chena nia firfiak training na intelligence look home na ten nia heng huna nge hianani firfiak mamut azara poin India huat na thu alo soi piap to heng huna te nge hian firfiak masuta azara poin India huat na thu khovel thriatin alo soi piap to an hun ma pialoka hian Pakistan sipai thra Special Service Group te nun chanjir na te oma India tan Pakistan sipai te in khwarna beilo tura che ta trul hle thunga Pakistan sipai te mun ma abeyani chuan rampahni in kar boruak aso sang zual ngal don tlat tane chuwangin India chuan firfiak mun ma te hi chiang taka hria ta trula intelligence te chuan hun rei takan loen thlatoa nizan zan lai khan India tangin indo thlona le drone te anthok chuaka leilam le tuilam atanga lopui na handong boka arwalin mun kwa hian an che drone thala ka tangin anbitum mun te hi anfu nge tialang theitin India sipai lamin an soya anbitum zinga abulpui berchu Marcus Buhanala Bahawalpurami anita ome hemun hi Karachi le Torkham in kara lam lian omania
kumsang ni le som panga tangkhan JEM firfiak te chuan bupuya anlo mangto thina firfiak a che tura ruam manna an siam na mun bernin kumsang ni le som pariat February ni som palia pulwama chet na pokha hetatranga anruam man nia soi thina nia an throi tu azarale akai zaweng tu asgarte amarle adangte chena monania azara hian India thlona ten missile manga anron beina anchung ko member somvelin nunan chana afarnu le anmak pate atu te po thizinga hian an tel nia tarlanani bahawalpura hian firfiak zaruk velan cheng niin India lamchuan an soya anomna hi India tangina hnai vaklo Rajasthana international border atanga kilometer zave la hlania thlona in nizan khan anwa bewangwang nia soyani an Beijinga lian thamle tak chu murit ke ami markas taiba eliti howin khwarna mun ania kumsang ne tangin firfiak te chuan tombu katanan mangtran towa an training na mun poimo berte jinga mi ani hialo me he mun hian rammekar somriat pahni ngot mai oin achunga hian islam sa khozui tu te le khabuzir na te bazar le chena inte firfiak te tan hian om ngalveka ezon na le sumdo na mun te anin chop thlap boka firfiak siam na mun pui tila diko me Mumbai beina firfiak ron thok chuak kasapate David Headley le Rana te baka LET nena inkung kai na nei India ram mai ni lo ram dang po firfiak ka chet na lotel te chu hem hun atanga cher chua deuh vek hi an nia India in ayan thak na are to tuna arem chan lai takin awa be ta thut mai ani heba ka hian Punjab Pakistana JM ho mun pui sarjalan ti mai chu a beitel boka hei hi Jammu and Kashmir lut turte che chuana munania inthupna tan primary health care bula omin chutiang deuh chuan an chei bol boka international border le LOC a firfiak ta mun poimo tak pakhat niin India chuan Pakistan intelligence te thlop nain firfiak te chuan an hmangtang kai ti hi a hailawa an Beijinga atil tareng boka na hi Jammu and Kashmir international border atanga kilometer rukvel hlania India lutur hian leihnoi kong anver chuk maya chutatang chuan arnia Jammu sectora arukin an lut thrina anmani beihpuitu ten anron lam le thrina ne sarjal hi India ram chunga drone manga ralthom le ruihlo dang antol luna ni boka firfiak tan mun poimo ani dan chu achiang mai ome India sipaite hian sialkota HM firfiak ho mun memuna an beitel boka he mun hi damdoi in bula omania ISI te thlop na in HM hian sarkar building dang tenen an thupa ramrikan turte che chuana mun le bokania HM te hi ahma ang emin an thom anatalo dewa kumsang ni chawela khan Jammu and Kashmir hian an lo chachiam to thrina ankuta civil mi le sipai nuna chante liam tuarte anom nuala tun thlengin JNK a luru ka firfia ka chet na hi anlakal pui reng thungani hebaka hian LET te firfia kom khom na Pakistan of Kashmir mi Bimbar district an bun firfiak za tanga za somnga velom theina chorwala mi somlia tanga somnga vel omna thrinte kotlia JM hovin ralthuam chekna tanan man Markas Abbas te kotlia mi bok HM ho tombuk mi za tanga mi zahni omtheina te Muzaffarabad LET te in khwarna kumsang hne tangan lo manto an training na munte JM mun Muzaffarami ni bokte firfiak somnga tanga firfiak zavel lenna an transit camp Pakistan Special Force te training na mun nena in nai takmai te chu bitum le Beijinga hian atel bokane tunchet na hian Indian Air Force te chet na alangsar bera mase sipai le Navy te po antel boka India in rampona sipaya chetir na chuan tun hnaya a in sen sober trum anita hialo me indo thlona te hian firfiak mun pakwa beitur hian missile Chcha an mangloma skal panti mai kilometer zahni somnga thlenga kap thei thlona tanga ka chhuwa chi te bombit nei anti mai hammer in le building te
bankari lo kanata na thazet mai te an hmang boka hemar hmang hian JEM le LET te in khwarna te bungrua an thiar kolna hmun poimo te chu an phina he missile hi KM som nga tanga KM som sari in kar kap thei ani ve bokane he baka hian thi chil drone an ti mai puak thei thil an phur tira mannon le to lo tura vati puwa chi te an hmangtel boka nizan le tukin jing lama thlona tla chungchang soyetam hle bok a video te po tarlan ania India thlona te an room ta ka chuan Pakistan poin thlona aron tho chuak ve ngal nia soyania thlona tla nia report hi a khoilam ve ve main kan thlona tla tin an puang zar lova jamu tual chung thu nei tu te chuan thlona tla hi pathum nin an soya Pakistan chuan panga kan kap thlae anti ve thungane India sipaite beihpuithlak hi zandar khatle minute nga tanga in tranin minute somni pangavel onia hemi chung hian mun kuwa missile somni pali anchua firfiak somsarin nunna anchanin India media lam chuan an soya Vain Khan India Foreign Secretary chuan tun hi pahalkam beina chanlet na ni thu soin an mun bitum tele anti chiat dan te hi video nen chiang takin an soifia kan intelligence te chuan Pakistan atangin firfiaka beina hi awm le ngei don ti hriat nan neya chumi veng tur chuan firfiak te hi ramrika na kanwa be angai ta ni antia India sipaite chet na hian civil mizinga nunna chan le hliam tuar an tlem thu an soitel bok thlona tang chau ni lovin missile te hi leilam atang poa ka chuani tian tar langa India ayo te hian pahalgam beina kha nun ron lan tirna sa khuana hmanga India ram then ran tumna tin an dem zui bokane Vain Khan India chuan beihpuithlak na nei chungchang hi UN Security Council ne na hrilfia achet na hi Pakistan chau chua tumna ni lawa Pakistan hian a chang le tani ro chuan nazoka chanlet len niang tin National Security Advisor Ajit Doval chuan asoyane India hian achet na chuan ngonga nei theidon ti hrein alawin puacha tepo animai theye Vain Khan India ram hun ranga security drill nei ania he drill hi India chuan anei tamlem lo kumsang kha zakwa samsari pakhata Pakistan nena anin do trum kha na lo nei to chumi hnuwa tun hi a masaberane Pakistan chuan India chet na hi a chan le tur thua soya line of control a lai puinen achezui ta boka ama silai te zok manga India ram kap thin kha achena sot ta viau maya Pakistan silai me puana wang hian India lama mi somvelan thi nia tarlan ni India media ten nizana beihpuithlak na khan mi somsari thi angin soima sela Pakistan chuan somni parukai tlem lawan ni e antia India in firfiak te omna kan bitume anti lain Pakistan chuan civil mi te chenna mox ten beya hei hi indo cho chuana ni tin an chanle tur thu an soya nuna chanzinga nopang pahni tiamin civil mi pariatan tel thu te India thlona te an ka thlak thu te an soi bokane India hian hmain Pakistan ram chunga sipai lo tir lut ve to thina aru ka chet na te an local pui to thina ni kha tun tume ro chu an chet na alian hlea chu wangin ahma mi te ain ngonga nei thui jok turan ngaya ahma mi zinga kumsang ni le pakhata India ram parliament be na chanlet na tan parak ram beihpuithlak na wangin ram pahni te hi thlasom chung an lo inep towa boina hi zawkin a pun lunang ti expert in ti te chuan an ring de fura chuti rolin sipai hmun te anin beisak lowa Kashmir huam chung velba ka boina hi adar lo chuan ram pahni te hi boruak sang viau ma sela anin do kher lo ve thei boke tinan soyane Pakistan thlop tu China te Turkey te chuan India hi achet na wangin an dem ten soi chuaka China hian ram pahni te chu boruak tiso sang to lo turin an nge na khothlang ram te poin boina pun lun zonga chet tholo turin ram pahni te hi anti ve bokane he beihpuithlak hi India chuan hlotlin na ngaya kuta benga politics lama eptu te poin an thlopa chuti rualin state trend khat chuan inral rin na dar an khong zui ngala
Pakistan le an mani thlop tu te atangin chan let na om tura an ngai wang ani de berane